U ovom izdanju emisije Dječji kutak predstavljamo vam neke od sekcija koje djeluju u Osnovnoj školi Dubrave. Prije svega, dozvolite mi da u ime učenika i uposlenika Osnovne škole Dubrave čestitam 25. rođendan vašoj televiziji, vašoj i našoj televiziji i da poželim još mnogo boljih uspjeha u narednom periodu. A kad se tiče predstavljanja Osnovne škole Dubrave, možemo sa sigurnošću reći da je ovo jedna od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova na području TK. Dakle, osnovana je daleke 1913. godine i od tada je odigrala veoma veliku ulogu u opismenjavanju stanovništva ne samo Dubrava, nego Vukovija, Pasaca i šire. Kroz ovu školu su prošle mnoge generacije i ona je iznjedrila danas i različiti broj stručnjaka kao što su doktori, profesori i uspješni inženjeri i tako dalje. Škola je u prve školske godine 1913-14. imala 86 učenika i svake godine naredne taj broj učenika se povećavao. Tako da danas imamo 480 učenika koji su razvrstani u 20 odjeljenja. Škola je imala perioda u svom razvoju kada je imala i do 1500 učenika, ali normalno smanjenjem broja učenika, oseljavanjem stanovništva sa područja Dubrava, došlo je do smanjenja, kao i u ostalim sredinama i u Osnovnoj školi Dubrave, do broja učenika. Nadam se da je ovo nekakav broj na kome će osnovna škola otprilike zadržati naredni niz godina broj učenika koji pohađaju ovu školu. Osnovna škola Dubrave je u proteklom periodu od strane Pedagoškog zavoda na vrednovanjima postizala određene rezultate koje su doveli do toga da je zauzimala loše rezultate, tako da je menadžment škole napravio jednu dobru evaluaciju i analizu rada, analizirao je uzroke zbog čega je to tako i predložio određene mjere. Kada bi to preveli na medicinski model, analiza je bila dijagnoza, a predložene mjere je terapija. Ta terapija i te mjere su već počele davati rezultate, tako da je rad u Osnovnoj školi Dubrave prepoznatljiv i nadamo se da će u narednom periodu uz angažovanje svih uposlenika biti rezultati bolji. Inače, ove školske godine imamo isto tako 20, rekli smo, odjeljenja, imamo 44 uposlena radnika, od čega je 34 u nastavnom procesu. Pored drugih sekcija, u Osnovnoj školi Dubravi djeluje i ekološka sekcija Gorani. U sekciju su uključeni učenici nižih i viših razreda. Sekcija broji 35 članova. Cilj sekcije je edukacija učenika o važnosti očuvanja životne sredine, primjena naučenog kroz daljnji tok školovanja, podizanje kulture življenja u užoj i široj sredini, razvijanje osjećaja za zdravo okruženje i estetskih osjećaja. Zadaci sekcije su razvijanje radnih te higijenskih navika uz edukativni program, uticati na poboljšanje nivoa kulture u užoj i široj društvenoj zajednici, razvijanje svijesti kod učenika da je njihovo mjesto u očuvanju prirode veoma bitno. Ekološka sekcija svoje aktivnosti obavlja kroz različite oblike rada, a to su obilježavanje ekoloških datuma, zatim gdje se izrađuju panoi koji se izlažu u prostorijama škole, zatim pripremaju različite tematske izložbe, zavisno koji je datum koji se obilježava, znači koji je značajan u ekologiji. Potom učenici se brinu o uređenju dvorišta, kao što vidite sada. Učenici uređuju baš biljke u okviru školskog dvorišta, zatim njeguju biljke u školu.
Zovem se Dženana Beširović, učenica sam 7. razreda osnovne škole Dubrave, članica recitatorske sekcije. Grupa broji 24 člana, a čine je učenici od 6. do 9. razreda. Sastajemo se jednom sedmično, a po potrebi i češće. Na časovima uz druženje, vježbe i igru pripremamo sadržaje za školske i vanškolske priredbe, smotre i manifestacije, u povodu različitih važnih praznika i datuma. Nijedna školska svečanost ne bi se mogla ni zamisliti bez naših recitacija i recitala, kroz koji prenosimo stihove prvenstveno naših, ali i stranih pjesnika, te pokušavamo sačuvati ovu vrstu umjetnosti od zaborava. Osim toga, članovi naše sekcije su i voditelji na našim priredbama, te se uvijek iznova trudimo da budemo što bolji u ovoj oblasti. Trenutno se pripremamo za nastup povodom Dana maternjeg jezika, koji će se organizirati tebe, zemljo brdovita, tvoj mrki kamen, neba tvoja plava. Kako si lijepa planino stasita, pod zorom što ti lica obasja. Lijepa si kao trava negažena, na pašnjacima tihih visorana. Mlada i kao gorski vir zelena, u suton, kada sunčev žar pokali. Lijepa si zemljo, jasni su biseri tvojih pučina. Brojane nabrojih vodama tvojim i hod tvojih kćeri, bogat je kao šum zastava tvojih. O zemljo moja, ti si put šljunčani i vrt u cvijeću, pun čarobnih snova. U malom gradu perivoj sunčani, podne i vrbe, odmor labudova. Ti nisi više san, ti si suza i sna. Bosanju moja, Bosnju moja, Bog nam i ne bila. Ti privjesak ničiji nisi, ni čest, ni prćija. Bosna si bila, Bosna ćeš biti. Bosna, bosanska sva. Osvajača tvojih silni, tko više imena zna. A ti si i dalje, Bosana moja. Bosna, bosanska sva. Biseno, Boseno, Bosna moja. Tko te svojatao ne bi, kad su i voda i ptica i cvijet, bivak našli u tebi. Ginut će za tebe, Bošnjak tvoj, ma bila pod noktima sva, da nikada više bol nam i ne... razreda. Ovu horsku sekciju pohađam već od 6. razreda. Hor osnovne škole Dubrave predstavlja i vodi nastavnik Senad Dedić, a hor trenutno broji 35 članova. Često učestvujemo na raznim manifestacijama i na školskim priredbama. Izvodimo pjesme naše tradicionalne i pjesme koje su pogodne za naš uzrast. Sada ćemo vam se predstaviti pjesmom Zabavni miks.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobar dan, zovem se Edita Mović. 7. sam razred osnovne škole Dubrave. Sekcija prva pomoć broji 12 članova, a predvode nastavnice Havel Sanja i Peđić Martina. Član sam ove sekcije zbog značenja prve pomoći i pomaganja ljudima. Ako je neko oboljao ili ako ima oboljelim osobama ili ako je povrijeđen, možemo mu pomoći do dolaska profesionalne medicinske hitne pomoći. Dobar dan, zovem se Halilčević Majda, učenica sam 7. razreda osnovne škole Dubrave. Osnovni ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje daljeg pogoršanja zdravlja povrijeđenih ili oboljelih. Motiv za sticanje novih znanja daje nam i krilatica. Ko spasi jedan život kao da je spasio cijeli svijet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dva razreda i idemo u informatičku sekciju. Informatička sekcija u našoj školi usmjerena je na popularizaciju primjene informacionih tehnologija u procesu učenja i sticanja znanja. Zadužena je za izradu i održavanje školske web stranice, umrežavanje i održavanje lokalne mreže, održavanje računara i računarske opreme. Nastavnik informatike Edis Kalajac se trudi da osmisli konkretne i zanimljive zadatke kroz koje će članovi sekcije ispoljiti svoju kreativnost, naučiti nešto novo i prije svega steći naviku i želju da računar koristi za učenje i napredovanje podjednako rado kao i za zabavu. Sekcija se sastoji 1 do 2 puta sedmično, ovisno o potrebi. Učenici informatičke sekcije naše škole ostvarili su u proteklim godinama izvanredne rezultate na takmičenjima svih nivoa. Sekcije koju vodi učiteljica Mersiha Mujčić.
Sekcija broji 18 članova koji sa velikim oduševljenjem učestvuju u radu sekcije. Cilj sekcije je razvijanje muzikalnosti i osjećaj za ritam kod učenika, razvijanje ljubavi prema muzici i plesu, razvijanje kreativnosti kod učenika i osjećaja pripadnosti grupi. Redovno učestvovanje na školskim priredbama, pa pogledajte, hajmo Bosno.